Mekora ihurona ni andu mekirite nguo cia guthaka mubira. No warora nja ya kiharo giki kia MKU Thika ukona ugitiri wa kirathi kia iguru. Aya ni maafitha a borithi kuma mwena wa Thika making'ethanira na atwarithia nduthi a kiama gia Kameno. Maita maria maingi ni riria atwarithia aya monaga borithi makora, no umuthi mamonda borithi bao 3-2 na kunina guoya gatagati kao. Na thutha wa kuonania ucamba wao, mbĩtĩka ici ikuharĩrĩirio ni komanda wa borithi wa Thika Beatrice Kiraguri hamwe na mũrũgamĩrĩri wa base ya Thika Elena Wamuyu. Thika kukiwa insecure, mtafanya kazi ya pikipiki? Hamwezi. Kwa hivyo na waomba tu kitu moja, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Let us make Thika safe. Most of these problems we get from the riders. Na si kwenu peke yake, hata taxis ni wale watu wamepatiwa kazi, wewe nenda tu hapa rudi. Hao unajua hawajali. So kuleta nyinyi kwa karibu, nilikuwa nataka tusaidiane kwa information sharing, tufanye kazi na nyinyi na mjue sisi kama polisi tunawapenda sababu you are our brothers. Na thutha wa kurianira hamwe kuma na rwimbo, ngiribotera Inooro TV, gitagwo muitiriri wa Wangari.